Northern Phoenix. UMLA ka Mausenram uba Olan Sing Sun, bat UMLA ka Ranikor uba Payus Marwing, kila penlong ya gejingalang, bat ki he BSF changki kan riu teli ki border outpost, bat ki he Pulit Hakashnong Dangar East KHASI Hills District. Kejinga kren kalong Halor ki Kamrunar, badangshen ki pelajar Shashilang Puat Kentop ki Kamlute, bat kejing persya ban rabor da ki nong Bangladesh. Ki BSF kila penpau ya gejing ba Kentop ya gejing care Sainar bala julor, ki jaka harutwa, bat kejing ban Pahara. Ki MLA kila kentu ya ki bor Pahara bakin penlong ya gejing kanra klem da pentot ya ki nong shongshnong, bat kila kerpat ya gejing don jang ki Pulit habaro ki jaka talasi ban kershan ya ki BSF, bat ban penklan ya gejing shania jang ki pajba. Syawang ini Ïakynduh ini ki country ni ki border outpost ki border nampak stretch nadu rani kor Mausenram ini Ïakynduh baru ki commanders jom ki border outpost ni buat syawang ini Ïakynduh mulai ngilali Ïakynduh Syawang Inspector General Asa Abli telah order bagi dia Ïakynduh karena yang kita ngelang ni nong Ikhwan berjaya Pulit jemur kelong Mausenram nomor ngirin mereka Bangladesh kalong boiling Tingiting bateng-teng ke Ïakynduh na Bangladesh bagian rutu ang niya po ka Indian territory jeni. Hadirin kejingnya kan at